ibyaha byakuryoheye nubirye rwose wisubirize wongere kandi wibyisubirize ariko reka ndakubwire ngo iherezo ry'ibyo byaha ni mu muriro nta handi bizagujana. Murasuzugura Imana ntabwo mushaka guhinduka. Yamara Imana yo mwishaka ko mwebwe muhinduka. Ubutumwa bwiza murabwumva ariko nimushaka ubwumva ntabwo mushaka kumva ukuri. Amarisi igiye kuzingwa nk'inkaratasi. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo rivuga ngo nukuri yo kanzu yanduye umaze imisi wambaye. Mwene data uri muranyumviriza, urashobora kuba uri umupapa cyangwa se uri umumama cyangwa se uri umusore cyangwa se umukobwa ariko ucyambaye ikanzu yanduye kandi ukanayikorana umurimo w'Imana. Nje kukubwira ngo iyo kanzu wambaye yanduye nuyikureho maze wambare iyindi kanzu itagira umwanda. Yesu nashimwe cyane. Ndabaza ni ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya Zekariya igice 3 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe bukomeye. Uri Imana ikomeye. Mana ndagushimiye ukuntu ngiriye neza kugira ngo nasame nawe uburire ubwoko bwawe. Mana ndakwinginze umwuka wera mwamanuke maze abe muri nge. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru ndasengeye buno bwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe. Mana ndakwinginze mwami uherekeze ino jambo kugira ngo abaryumva bose baryumvire barigenderemwo. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti tugeze mu bihe bya nyuma. Mana ndakwinginze ugire neza ubwoko bwawe kugira ngo mwami bugendere mu ijambo ryawe. Mwami Yesu ibitari ibyawe byose ndabicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze uwera wabera urungike uburinzi bwawe bukomeye maze bukikuze hano hantu. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu zicafuye akaba yari ahagaze imbere ya nyamumarayika. Ku murongo wa 4. Nuko uno arishura abwira bari bahagaze imbere yiwe ati nimumukure izo mpuzu zicafuye, maze amubwira ati raba ngukuye ko ikosa ryawe kandi ugira wambikwe amakanzu y'imara rubanza. Amen. Uyu ni Yosuwa n'umumarayika. Yosuwa yari ari imbere y'umumarayika yambaye umwenda wanduye. Yamara marayika aramuhanura kakwiye kwambura uwo mwenda yambaye. Yesu nashimwe cyane. Maze amaze kwambura iyo kanzu bacamuhereza iyindi kanzu cyangwa se iyindi myenda itanduye arambara. Mwene data nje kukubwira ngo ni wiyambure iyo kanzu wambaye yanduye. Iyo ngiyo nawuzi umaze imyaka 10 n'iyindi wambaye utahinduka. Nje kukubwira ngo nuhinduke bicitwa uyu munsi utandukane n'ibyaha bitandukanye uri murakora. Nje kukubwira ngo ubusambanyi n'utandukane nabwo. Nje kukubwira ngo inzoga ugusinda nutandukane nako. Mwene data umwami Yesu araje aje guhemba no guhana. Mwene data Yesu Kristo niyaza gasanga uri mu byaha bitandukanye. Reka ndakubwira ngo ntago uzajana nawe uzasigara. Mwene data bazasigara bose bazatabwa mu kiyaga caka umuriro. Ni wiyambure kuri uwo mwenda wambaye. Uwo mwenda urimo urawuririmbana. Yamara wukure uwo mwenda wambaye wanduye. Wukure. Imana iragushaka ntikubona. Ntagikubona kubera ko wambaye umwenda wanduye. Ukora umurimo w'Imana yamara wambaye umwenda wanduye. Imana ikakubura. Yamara ufata Bibiliya wambaye umwenda wanduye.
Imana ikiri iragushakaho nuko watandukana n'uwo mwenda wanduye, ukemera kwambara umwenda utari kw'amakosa. Yosuwa yarababariwe ibyaha bye, yakuwe k'amakosa yari afite. Nawe mwene data, reka kwibohera mu byaha kubera ko umunyabyaha wese azarimbuka. Yesu Kristo yazanwe mu isi no kurokora ubwoko bwiwe bwari bubohewe mu byaha. Ni kubera iki we wemera kwambara umwenda wanduye kandi Yesu Kristo yaragupfiriye? Nukuri uwo mwenda wanduye wambaye, urashobora kuba umudiyakoni ariko ukigendera mu bupfumu. Ukava gudiyakona ukagenda gupfumuza. Ukagenda mu bapfumu, ukava kuririmba ukagenda kuraguza. Ukava mbese kuvuga ubutumwa ukagenda gushaka uturozi. Urashobora kuba ukinywa imiti ya kenyeji, imiti y'ibinyarwanda cyangwa se ibirundi, imiti y'ishamba, imiti yo bavuguta. Urashobora kuba ukibinywa, yamara ukaguma uvuga ngo uri umukristo ngo urimo uraja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, wari ukwiye guhinduka. Wari ukwiye guhinduka 100%. Yesu nashimwe cyane. Mwari mukwiye kwikunkumura iyo myanda ibariko. Mwari mukwiye gutandukana n'ibyaha bitandukanye bene data. Reba ukuntu musa, reba mu maso hanyu ukuntu hasa. Mwarihinduye, mwaritukuje. Yamara baguma bababesha ngo Imana ireba mu mutima gusa. Imana ireba hose, ireba mu mutima no ku mubiri, kubera ko Imana atangiye kurema umubiri. Mwene data, mwarihakanye Imana. Reba ukuntu imisatsi yanyu imeze. Mushaka imisatsi y'abazungu murabirabure. Mwarafashe imisatsi yanyu murayinyereza. Mwirirwa mu manuzenye mu masaro mugenda kwisukisha. Bene data, ibyo bintu byo gusuzugura Imana mwabiretse, mugashima uko Imana yabaremye. Mwambara ubusa. Reba ukuntu mwambara amabuno agaragara, mukambara ibifashe, mukambara amataka agaragara, mukagenda muhenera abantu kandi atani isoni mufite. Mukagenda mu rushengero, atani isoni mufite. Mukagenda mwambaye ubukabutura, mukaja mu rushengero, mu nzu y'Imana. Ntago mukunda uko Imana yabaremye. Murambara ibikareso by'ibibuno kugira ngo mugire iki mubesha abagabo n'abasore. Bene data, ibyo bintu mwari mukwiye kubihagarika. Umwami Yesu ntago abyemera. Abandi mukirirwa muri family planning, mukagenda muri family planning bakababesha ngo nta kibazo. Ikibazo kiriho mwene data. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ntugira ngo bizarangira ahangaha. Mwene data, ibyo uri murakora nibyo uri murabiba kandi nibyo uzasarura ni wamara kuva mu uyu mubiri. Buri muntu natandukane n'ibyaha. Ibyo bintu by'amaherena mwambara, umugeni kabisa, umugeni wa Kristo ntago yigira uko. Ariko mwebwe muri ko murigira nk'abanyamahanga. Muracafite ibintu byinshi Imana ibarega. Mwari mukwiye gutandukana nabyo. Muvuga ubutuma mwaritukuje. Reba ibyo bipudire mwisigyo ukuntu mwayigize. Bene data, umugeni wa Kristo ntagukwiye gusuko. Mwaritukuje, mwarigize nabi. Nimuhinduke bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Abandi basesa intanga hasi bakavuga ngo nta kibazo. Abandi nabo ariko barabonana n'abagore babanyuze mu kibuno. Abandi bakabarongora mu kanwa. Ngo nta kibazo, ngo n'umugabo wanjye, ngo n'umugore wanjye. Ibyo ntaco bivuze. Muri ko murakora iby'Imana yanga. Muri ko murakora iby'Imana yanga. Bene data, ibyo ngibyo mukwiye kugira iki kubihagarika. Mukihana bicitwa uyu munsi. Mwihane bicitwa uyu munsi. Imana irababajwe n'ibyaha muri ko murakora. Hanyuma mukaguma mwita ngo muri abakristo. Muri abakristo baheye. Muri abakristo baheye. Muri ko murakwera Satani, mugakorera n'Imana. Muri tuzuyazi, utwo tuzuyazi ntaho tuzaja. Utwo tuzuyazi nta juru dufite. Nukonje ntubize, urakazuyazi kandi ukaguma uri mu murimo w'Imana. Ndeka ndakubwire mwene data, wari ukwiye gucagura
inzira ushaka kunyuramo. Niba gukorera Imana byakunaniye, yego gumiyuri nimba rubya nyine bikore kabisa, bikore werure, ngo uwanduye ngo nashishikare yandure, ngo gabitanye nashishikara gabitanye. Niba ubona ko ibyaha byakuryoheye nubirye rwose, wisubirize wongere kandi wibyisubirize, ariko reka ndakubwire ngo iherezo ry'ibyo byaha ni mu muriro, nta handi bizagujana. Murasuzugura Imana, ntabwo mushaka guhinduka. Yamara Imana yo mwijuru ishaka ko mwebwe muhinduka. Ubutumwa bwiza murabwumva ariko nimushaka ubwumvira. Ntabwo mushaka kumva ukuri, muri ko murashaka babayobya, bababwira mbese babakundisha isi. Yamara isi igiye kuzingwa nk'inkaratasi, isi igiye kuzingwa nk'inkaratasi, barimwo barabakundisha isi, kandi isi igiye kurangira. Umwami Yesu araje. Mwene data, Yesu Kristo ashobora gutinda gato, urupfu rugaca ruza, urupfu rukaza kukujana. Ese upfire mu byaho uzaja hehe? Ko ibyo utabitekerezaho, niko utabitekerezaho. Mbese abo mwavukiye rimwe bose ugira ngo niko bahari? Ni wiyumvire, abuzi bose ugira ngo niko bahari, ntabo wumva bapfuye. Mwene data, ni mwihane bicitwa uyu munsi, muve mu byaha n'Imana imwe irabashakaho. Naho ubundi niba mudashaka kumvira ubutumwa bwiza bw'iminsi y'imperuka, ngo muhinduke rwose, ngo muhinduke ntimuze murimbuke, ndababwiza ukuri, iherezo ryanyu ni mu muriro. Buri muntu akwiye guhinduka. Reka kwita ngo ndi pasiteri waranze guhinduka, reka kwita ngo ndi muririmbyi waranze guhinduka, reka kwita ngo ndi representa kanaka waranze guhinduka. Uri umusambanyi ugendera munsi mu majipo y'abagore, ugendera mu mabere y'abagore, umusomana, umugira za karese. Mbese reka kwita ngo uri kanaka kandi ibyaha byarakunaniye kureka, mukora ibyaha mwishije. Ibyo byose mukora mwishije kandi ababwire ngo Imana irabibona. Ujya ngo ntibona, irabibona neza. Niba udashaka kwihana, Imana ije kukurimbura. Muze mwumvira Imana irimwo irababwira ko mukwiye kwihana. Nimwiyamburiye izo kanzu zipfuye mwambaye, izo kanzu zibajani kuzimu, muziyambure. Mumaze imyaka 20 mu rushengero ariko muracagendera mu byaha, mukwiye kwihana. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Tugeze mu gihe cy'iherezo, buri muntu akwiye gufata iryo jambo akarishira mu gutwi, akarijana akaja kuribikamwo. Tugeze mu gihe cy'iherezo, buri muntu akwiye guhinduka, buri muntu akwiye gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Mwene data, uzaba waruhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Uzaba waruhiye iki? Reba izo nzara zanyu ukuntu mwazigize. Mwizosi mwasize ibibisheni ntiwareba. Nawe nguri kuraja mwijuru. Reka ndakubwire, urimwo urakorera Bayari, ibyo nibigirwa Mana wigeretseho. Nubikure maze ufate umurongo umwe uje nimba ushaka kuja mwijuru, ubandanye inzira ija mwijuru. Mureke uvuga ngo muri abakristo mutaribo, muza mwiyorobeka gusa mwirirwa mwigira abakristo mutaribo. Reka ndababwire ngo Imana izabarandura niba mudashaka kwihana. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Mufite amatwi yanyu abiri n'ubwenge, ariko sinzi igituma mudashaka kubikoresha ngo umenye icyo Imana imwe irabakeneraho. Imana ikeneye ko muhinduka rwose. Mureke kwivanga. Reka ndababwiza ukuri bene data, umunyabyaha wese azarimbuka, natihana azarimbuka. Ntabyo gufyina rwose, ntabyo guca ku ruhande, niko biri. Niba udashaka gutandukana n'ibyo byaha byawe, reka nakubwire ngo iherezo ryawe ni ribi, iherezo ryawe ni mu muriro. Nimwihane bicitwa uyu munsi. Nimwihane. Abagore muri kumarongorwa mu kanwa, mukarongorwa mu kanwa intanga mukazimira.
muba ngo turabakristo ngo numugore n'umugabo ngo two turiryohera muri iryohera muri ko murakora iby'Imana yanga. Imana bategetse kuko murongorana mu kanwa, Imana bategetse ko murongorana mu kibuno, ariko mwebwe mwarabyejeje kandi Imana ibyanga. Reka ndababwire muri ko murayisuzugura, uko mubandanya mukora ibyaha ni nako umujinya w'Imana bamanukira, uko mubandanya muyisogota gusa. Reka ndababwire ngo nayirije kubasogota, iraje kubasogota mwebwe muri ko murayikora mu jisho, nayije kubasukaho umujinya wayo. Reka ndababwire nimutihana muragowe, mwebwe muri ko murakora ibyo bintu, nimutihana muragowe. Abatinganyi mbese barandagaye ni benshi kwisi, ariko reka ndababwire uko mwuzuza ibyaha muri ko muruzuza ibyago, mwuzuza ibyaha mumenya ko muri ko muruzuza ibirwara, mwuzuza ibyaha mumenya ko muri ko muruzuza umujinya w'Imana. Numva mwuzuza ibyaha mumenya ko Imana igiye kwasukaho imvura yitwa umujinya. Imana ntabwo izaguma ibihanganiye, ngibwira bikorana igaceceka, ukibaza yuko muhwanye, ngizabiguhana byose bigusha imbere y'amaso yawe uko bikurikirana, ubibona imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Erega Imana ntago ari mubyara wanyu ngo mugume muyikinisha. Imana ni Imana niyo kubahwa, ariko mwebwe muri ko murayibyorogota, ukuri kurayibyorogota, ni nako nayo izagutikagura, yibyogoti nayo izagutikagura. Ntago izaguma kwihanganiye kandi nta nubwo izabinahombye, ikuranduye ntizabihombye. Reka ndakubwiza ukuri, niyakurandura nta na kimwe uzabuyimariye kandi ntago izabihombye, ntago izabihombye. Mwari mukwiye kwihana mukava mu byaha, mukareka kwirirwa muvuga ngo muri abakristo mutaribo. Reka ndababwire uko nguko mwirirwa mu byaha mukanga kwihana, hanyuma mukirirwa mu murimo w'Imana mwasambanye, mukirirwa mu murimo w'Imana mwibye, mukirirwa mu murimo w'Imana mwagize za karese, abandi basheshe intanga hasi, abandi bakoze za pridance, abandi bakoze ibyaha bitandukanye, mukagwa mukora umurimo w'Imana. Reka ndakubwire Imana ije kukuvundura aho hantu, Imana ije kugukubura, Imana ije kugukura aho hantu. Zamura uburakari bw'Imana gusa, buzamure, ugiye kububona vuba cyane. Imana irakuziye vuba bidatinze, Imana irakumanukiye. Ibyo uri murakora ujyanga Imana ngo ntaco bibwiye. Reka ndakubwire irimwe irabibona igaceceka, ariko uko guceceka kwayo iceceka yakubonye, iceceka yabonye ibyo uri murakora. Reka ndakubwire ngiramanutse, iramanutse ije kukurandurana n'isi. Ntaco yimariye. Buri muntu akwiye kwihana, agatandukana n'ibibi, agatandukana n'ibyaha. Buri muntu akwiye kwihana. Reka kuba mu murimo w'Imana uri umunyabyaha. Niba uzi ko umunyabyaha, banza ushire Bibiliya hariya, ugende kwihana neza. Ureke kuri kuvuga ubutumwa, uririmba, udiyakona, uri umunyabyaha. Mwene data, Imana gufitiye umujinya, izakurandura wowe uri murandeba. We pasiteri wirirwa muri umusambanyi, wewe pasiteri wirirwa mu murimo karese zakurembeje. Erega murabikora, ujya ngo ntimubikora. Amabere y'abagore mwirirwamwo, izo ntoke zanyu zirirwa mu bitsina by'abagore, ujya ngo Imana ntibona. Imana irabibona ibyo mwikoza byose, irabibona ko muri abarozi, irabona ko mushaka kwica bagenzi banyu, irabona ibintu muri ko murikoza, irimwe irabibona. Nimwihane bicitwa uyu munsi, nimukure izo kanzu zanduye mwambaye, nimuzikure. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwira ijambo, ndakwinginze wera wabera imbaraga zawe ziherekeze ino jambo, kugira ngo rigende rishike kuri bariya mwamushaka baryumviriza, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Muhinduke rwose.